Nabo akristo ba kanisa ya Methodist ya Marimanti ni bagarukirite mutongeria uria withiritwe ari ndene wa kanisa unakuga mutumiria uju uria urungamirite kanisa unethiritwe agitumira boboe intobia kanisa ukwiguna ta muntu kiumbe na kinya mirandi ya witi na mbere ya gukiria kanisa iji etithiritwe igita boboega na ndene bethiritwe bakiuria mutongeria uju uria narietwa njagi kwithirwa akiritwa na banenkirungi. Tongorereti Reverend Jonathan Musiemi wa saketi ya Marimanti indi atongoria wa kanisa cia Methodist batherete boba tiko watanira na utongoria wa President Bishop Ntombura monthe marakuota meeting yaria tukwaniria na twathuganie prayerfully, and you have made a declaration tabwaturithite kuma tene kwamba tiogo Marimanti circuit turi support wanandeye the interim kana uro tongoreti kagitani gaka ari presiding bishop na itokwenda kumwashwa our support tore circuit na tutire barutero arungirwa Ntombura nonto itonete mantu maingi mono maramati atukenia as Marimanti circuit, and therefore itukungana na other synods kugwatanira na go support utongoria bura buriogo mwanka kagitakaraga kinya kuthura another new presiding bishop. So Marimanti circuit ne kungana na utongoria bura buriogo kagitani gaka baki gotongoria bibombete ko bakinya kathakatha na iketonto bakuregana na bu Pragate avenue ya kumiruthira na indi nuntu kagita ukinya geto na tigo kundikria twe tayari kuungana na utongoria wa presiding bishop uyu awatirite kanisa ya Methodist ndeye na noe tugatia mantu make kinyoke gwa koti onda ni kunenkera Ntombura kanya ga kwenderea tigo tutigwa turi rungu rwake nundu tayari era tugutambua no utongoria bwa ndeye na barabangi presiding bishop wake kinya bishop Anterino to bishop Njagi bareganite thuti no utongoria bwake tututio tambura kinya bishop wa Tharaka orariku nuntu kinya gwe arakinyite atibatiri kwigwa ri obisini kogu itukuromba na giteyo barabara system ni ya Methodist currently na baba utambulika bale anda presiding bishop day banjidie kurutha mibango ya gututetheria kuma synod na turiromba ogu turi bamwe baraba watirite synod ya Tharaka tuigwe twina mugaru ikenda tumba kuthijana na barabangi itumi kinene tonto bakuregana na utongoria bwa Bishop Njagi kira bakutheria ati mirandi kathumba ya Tharaka yithiritwe igicoka nyuma maithoni ma bishop uyu atima circuit ya Marimanti na synod ya Tharaka tuigwe tugicoka nyuma babangi baikuria nontu mantu mara monthe athiete na mbere arathiete na mbere gututongoria namo matirethagirwo makithijania na wendi bwetu na momwe magitwinyagiria ta thingati na atumikiri Murungu na mate makinya ntu baingi muno bambiria gutiganiria urutiri Murungu ngugi nontu ba system inu yake bari na Ntombura murandi uragorire na urankurukio batigite na urakairo nene murandi warongirwa university ya Kimuntereche Tharaka urankuruki batherete gombire kunywa nthika gitakara presiding bishop Ntombura mbire gukarira giti presiding bishop former Bishop Kanyaru ndirajukire njukumu ya utetheria Tharaka yegwa jina university ya Kemu itwegwete twina kanya kega na ana betu bathoma na raisi na bamwe betu baraba umbaga kurutana kubarutana baketwethagiria na bago lakini gitere presiding bishop Ntombura ameuragire na kiama tutamenya na kinya bamwe betu baraba thomithagia kuna ndi umwe wa victim of circumstance twagia mushara wa mienke 5 na bobu batwikira ororo amwe na tiaro chetu na mici yetu na intuma tukuona kinya mangi matimite tugwo oruru imainge na maratomba utareria kinya kuragaragia mubango gwa Marimanti Rural Training Center na kinya guest house era presiding bishop Kanyaru aretire yatwika mismanaged na kinya demonstration center yatwika mismanaged chantu chake ikoria ku na bantu wetu eka demonstration farm ya utetheria limi Tharaka kuona njira imbega cha kulima wana Nkondi farm yatwika mismanaged na tu intention yatwika diverted yambiria kurutirwa ngugi cha muntu ticha muingi Potera Uru TV kumakanisani ya Methodist Marimanti Pete wa Paul Ogwakabele.